Revenue casing, motor accident ka mari lenaba casing, civil amadi criminal compoundable casing asi maru oina lok adalat ta puthokpa yai. Hairibasing asigi maramda hena akupa maru khangbinabagidamak District Legal Services Authority Thaubalgi front office ta ngasi mak lengsan biro. Natragana aikogi helpline number 60099 04965 amuktanga hanna 60099 04965 Hairiba number sida ngasi mak tanabiyo. अहानबदा मरो ओइबा पाव मिनिस्टर याइमगी इलेक्शन दा लुपा क्रोर कया तिंगखी हंगलुबगी वाथोक ओइरकले सेंजा थुमजागी मरालदा चीफ मिनिस्टर की मथकता एफआईआर लौखतकदबनी हाइना कांग्रेस की माइकेदगी हाइरे खुमन पल्लीदा पुलिस न फुबदा उकिल अमा सिखिबा केस की ट्रायल सही कुंतरेट वायल चथरबसु प्रोसिक्यूशन ना फेल ओइबदगी चेनाबा पुलिस पर्सनल तरुक थादोखरे मणिपुरदा उमंग हेंगत हननबा उचेक मसिंग हेंगतलनबा ताई हाइना सामुंगौना फोंदोरकली थांजिंग सिंगदा केएसओ ना थमलकपा वाफमगी मतंगदा मियामगी मिफम पांगथोकलगनी हाइना CPP-KT ना फोंदोखरे जस्टिस कोटिश्वरबु गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस ओइना खल्ले हाइरे डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंह थारकत्रबदी हॉस्पिटल थिंगजलगनी हाइना फोंदोरकले गाड़ी हुरान बा गेंगी मियोई अमा फारे हुरान किबा गाड़ी मरीसु फंगबा ngamle सिंगमी तमिगा येलहो मिनरकपा फिमु लानफी हाइरगा सुखंगनबा साफी लानफी मुतखिदनबा कन्ना होटनरी हाइना मैसनाम ललिनीना फोंदोरकले अईबरे कोसिंग मांगहंदना थंबना तुंगी मिरोल द कानाहनगनी हाइना एमएलए कराम श्यामना हाइख्रे युम दुकान मई चाकपदा युम्बु याउना मियोय अनि सोगले केएसओ गी वाफम हंदोकनबा केकेएल ना वार्निंग तौरकले अमसोंग लोकताक पाट भाषण पॉलिटिक्स की स्टेज फंबाक ओहेनगुम से हाइना फोंदोरकले खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़ पेपर रीडिंग ताबिदिबसिंगबु पुष्पारानी लाइसोमना तराम नोक्सरी ngasi kalen gi nipani panba inglising ani kungani thoi megi tarik 8 ningthaukaba numit asigi maru oiba pausing miyam da sandokna pijari Manipur की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मथकता सेंजा थुमजा की मरालदा मणिपुर पुलिस ना एफआईआर अमा लौखतुना थिजिनगदबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की स्पोक्स पर्सन सोराइसम मनाउतोना फुंगदोरकले वाफम असिंगरांग बीटी रोतलाइबा कांग्रेस बाबल द पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा फुंगदोखिबने चीफ मिनिस्टर मसामकना मियोय क्या सरुक याबा थौरम अमदा पांगथोखिबा मिखल अदुदा लुपा क्रोर कया संखिबगी वाफम सिंग फोंगदोखिबा अमदी मिखल द चंखिबा सेल सिंग अदुबो हंजिननबगीदमक एमएलए सिंगदा सब कॉन्ट्रैक्टर अमगुमना थबक सुबदगी सेल ककलगा लौननबा हाइकिबदु यामना सिंगननिंगाय ओइबा वाफमनी चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबो वाफम अदुना मरम ओइरगा पांगथोखिबा मिखल अदुदा सेंजा थुमजागी थबकसिंग चाउना चथखिबरा हाइना थिजिननबगीदमक मणिपुर पुलिस की डीजीपी ना अकनबा मिजेंग संगतुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मथकता एफआईआर अमा अथुबदा लौखतकदबने हंदकता पांगथोखिबा मिखल अदुदा बीजेपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगननबा होटनदुना
Lengak semkhibasi lupa crore kaya thadaragani haiba mawongda Chief Minister na miyam tinba mifam amada phongdokhiba wafamsing asina senja thumja chathaki haibadu mayek sengna takle. Haukiba numit kharani gi mamangda miyam tinba achauba mifam amada Manipur gi Chief Minister na thauram aduda saru yakhiba minister da mikhalda sel kayam sangki haibana chingba mawong tadaba wafam phongdokhiba aduna maram oiraga makhoigi leingak asi sel amadi pangal sizinaduna mai pakhibani haibata laloi. Pangthokhiba mikhal adu miyamna su sel amadi pangal kaya BJP na sizinakhi haiduna miyamda ngangnaringai cherakta Chief Minister na phongdorakliba asina amuk hena miyamda chumlabara haina khananabasu yaudaba natte. Election su loikre senja thumja leitaba lamdam ama oihangani haina chu Chief Minister na kayarak hana vote khomba matamda laukhibani. Adubu haujikti makhoina mikhal matamda senja thumja kaya ama chathaki haibadu mayak senglakle. Masida sunatana Chief Minister masamangna mahaki MLA singda mikhalda pawasi makhatana pijari. Sangkhiba yamlaba senphamsing adu hanjinanaba honabada miyamdagi lauraroisi masa masagi Assembly Constituency na chingbada suriba thabaksingdagi campaign ga yanaba amagi makhada oina sel khara kaklaga launanaba hotnasi haina phawba phongdokhiba adusu yamna hena mi painingai oi mikhalda mirep oina chongthoknarakliba si sel tananabagi damakta natte MLA singbu sel tananaba thoklakpagi mawongda Chief Minister na subcontractor amagumna MLA singbu sen tananaba lambi phawba pinanaba wafam sing miyam mamangda phongdokhiba tu karamba wakhalondano karigumba MLA singbu sen tananaba thoklakpa amagumna lamdam sigi miyam mangda puthoknaba honaba si laibak thibani miyam gi mihut oiba haibasi sel tananaba gi damakta natte leiriba miyam adubu nungai yaifana thamnaba thoknarakpani. Congress ki MLA mangadi subcontractor amagumna sel tananaba Chief Minister na phongdokhiba wafam aduda yaba ngamloi. Miyamdagi sel lauraroisi haina Chief Minister na phongdokhiba aduna maram oiraga kumja Englishing ani 18 tagi howduna pankhiba chahi mangagi lengak aduda miyamgi sel kaya laukrabara haibasi hangningai oire miyamna thajaba mangnanaba wafam ama oihalle. Chief Minister na phongdokhiba wafam sing aduna maram oiraga Congress ki maikaidagi matik chaba logi oiba thabak sing chathananaba honaragani. Senja thumjaga mari leinaba wafam sing mayak sengna mahakna phongdokhrabani Manipur Police ki maikaidagi su senja thumjagi charge ta phananaba honagadabani haiki. Amaromda pawgi mifam aduda saru yakhiba MPCC ki spokesperson Pangai Jam Sarachandana hai Election Commission of India na mikhalda sijinagadaba expenditure gi senpham asi lupa lakh kunganipani haina piri masidagi hena expenditure tawramba mirep sing Election Commission of India gi guideline matung ina disqualified phawba tawgadabani haiba wafam yauribani. Leiba amagi maru iba thodang lauriba Chief Minister amana phongdokhiba senja thumjaga mari leinaba wafam asigi mathakta Congress Party gi maikaidagi chapchana thengnanaba sem sare loinana Supreme Court ta wakatuna mikhalda expenditure ka hena sijinaba MLA singbu disqualified tawhannanaba thabaksu laukhatlagani haina mahakna makha takhi. Miyoi bagi khusemna umang sengbat pada mai pakpa ngamloi umang sengbat ke hairabadi ucek masing hengatnanaba hotnaba mathau tai umang sengbat pada ucek waya singna achoba thodang lauri haina environmentalist Dr. KH Samungongna phungdokkhre. Manipurda ucek makhal yamna phangli adubu masingdi khut thekpa yabagi phibamda leire. Manipur lengangna war on drug sangsin bagumna mahusagi khuchem kananabagidamak lanjang ama mathau tai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯆꯦꯛ ꯋꯥꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯎ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯎꯃꯪ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯂꯣꯏ꯫ ꯎꯃꯪ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯎꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯕꯁꯨ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯍꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯆꯥꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯥꯡꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯆꯥꯈꯥꯎꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯎꯆꯦꯛꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯧꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯦꯡ, ꯅꯣꯡꯂꯩꯁꯪꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯆꯦꯛꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯍꯧꯖꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯆꯥꯈꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯍꯤꯅ ꯇꯨꯝꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯦꯡ, ꯅꯣꯡꯂꯩꯁꯪꯅꯆꯤꯡꯕ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯄꯥꯜ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯂꯤ꯫ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ (KSOꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ (KKLꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯌꯥꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ KKLꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯀꯥꯗꯨꯅ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 6ꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ (KSOꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ KSAꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯂꯨꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯐꯇꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯏꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯊꯝꯕꯥꯜꯁꯪꯕꯤꯅ ꯏꯕ A Study of AV Fauna of Manipur ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗ MLA ꯀꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁꯀꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯀꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ
lamdam asida aing asagi khal kaitharakpana maram oiraga lamlaki sa usek sing kaya mangsilakle Manipur da tanglaba uchek makhal kya leirami haibasi tungi mirolna khangba waragadabani adubu lairik oina phongdokliba asigumna phongdoklaga thamlambanadi tungi mirol singna khanghaunanabagi lambi pirabani yariba makhai lamdam asigi thodok sing lamdam asida phangba pambi sing sa nga sing til kang sing asigi maramda aibo oina thamlamnaba honabagi tangai phadaba lei hainasu mahangna phongdokhi Lilong Police Station konba Lilong Low mangada laiba miyoi amagi yum amadi dukan maina tumna chakpada yumbu yauna miyoi ani aso apan nangbadagi laikana khre lupa lak tara romgi potchai mangta khre mai chakpagi thodok asi ngarang numidawairam pung 4 rom taba matamda thokibani thodok asida maina chakpadagi laikana khraba miyoi ani asi yumbu MD Rahamatullah amadi mahaki machanupa ahalne thodok thokphamdagi phangba pauna hai mai adu chakhumda sizinaba gas pokhairakpadagi haurakpane gas dagi haurakpo oibana mai adu chauna chaklakpadagi yumga thangnana laiba grocery dukan amasu wairaktuna maina tumna chakhi mai chakpa aduda MD Rahmatullah amadi mahaki machanupa ahal maina chakpadagi thina soktuna khudakta Lilongda laiba Nur Hospital da pukhatuna laikanakhi adubu phibam lusilakpadagi Rims Hospital da refer tawki hairi IGAR South ki midyang makhada Assam Rifles Maram Battalion ki timna lupa crore ahum rom ki oigadoba mayai gaba drug heroin powder gram 515 ga konana miyoi ani phaгаtle Assam Rifles Maram Battalion Assam Rifle ki timna haukiba tha asigi tarik 3 ki numidang wairamda Imphal Dimapur lambi ki Sangkhai mai village manakta khudak ki checkpost hangdoktuna lambi asida arak pagari sing frisking checking tawbagi thabak chathakhi hairi check tawbagi chatharingai tanja aduda Imphal lomdagi lakhiba gari ani khamlaga check tawbada gari ani aduda lotlaga sapon cap 68 da hapa heroin powder yauramba thengnabadagi gari adubu thorakiba miyoi aniga konana phakibani pharba miyoi ani asi amadi mayai ka badrak adu NCV Imphal da chinakhre hairi Sahi kungatarelom ki mamang kumza English nga machamapan marifuga mga gi January 18 gi numidang pung nipalom tarakpada masamak ukil oiba khurai lamlong kaithel dagi matam maduda chahi nifuga taret khakta ngari ba RK Thambal Sanha koba miyoi ama gari machada atopa miyoi amaga North AOC dalaiba cinema hall amada cinema yengluraga mayumda hanminarakpagi lambida police team amana khamlaga phubada makokta thina sokpadagi Laikan nabada kanbangamdana laikidaba thawdoki matangda police na lawkhatpa case ki YL ko na sahi kungatare lom supna satharak labasu prosecution ki maikaidagi mahakpo police personnel sing aduna CBI na phu chaikhi haibaga mari leinana chapchaba khudam sangdam sing pibangamdabadagi ko na thawdok aduda chenabani haiduna maral siramba Manipur Rifle gi hanagi rifleman ama yauna Personal tarungba case asidagi equit tawkhre Manipur government ki advocate general oirambadagi High Court of Manipur ki justice oirambata natana court asigi thengkhang anirakta acting chief justice ki thabaksu purambadagi Guwahati High Court ta October 18 English 2019 da transfer tawkiba justice Nongmai kapam
Kotiswarbu High Court adugi Acting Chief Justice oina employment pikre. Leiba asigi President amahakpu Guwahati High Court ki Acting Chief Justice oina employment pirakibasi hauzik court adugi Chief Justice oiriba Sudanshu Duliyapu nahan Supreme Court ki Judge oina employment pibagi order ama thokraba matungdagini hairi. Iramdam asigi yelhau furup singi yamna maru oiba laifam amani haina launariba thangjing chingsangda Kuki Students Organization KSO henglapna mafam asida maru oina tampaki miyoi sing sangbada Kuki chipki ayaba laugadabani haina tha asigi tarik 5 da cherol ama thoglakhi haina CPPKT gi co-convener Konsam Khelendro mangangi cherol amada phongdorakle. Wafam sigi matang dengarang mifam ama ayuk pung 12 taba matamdagi pangthokre. Mifam asida Kabui Union Manipur, Kabui Students Union, Salai Kanbalup, KK Moirang Kangleiron Kanbalup, KK Moirang Kendra Punbalup, amadi Federation of Haumi gi Thaupuba singna saruk yakhi. Mifam aduda Committee on Protection and Preservation of Kaubru and Thangjing Hill Range ki convener Sapamsa Jadumani na mayay tangbal lokhi. Mifam asina KSO henglapna phongdorakliba wafam asi lamdam asida saidang laba kangbu singna lau mapu yong na tanbagi phibamni. Thawang asi khwaidagi arumba mawongda mifam asina condemn tawi. Loinana KSO na tawriba thaba asi makhatana atopana amuhana tawraktana bagidamak waroisin ama puraknaba tha asigi tarik 13 gi nungthil pung ama taba matamda Moirangda miyam gi oiba mifam ama pangthoklagani hairi. Mifam asida thangjingbu kanbiba pamba ireisa singna saruk yabiyu haina phongdorakpaga loinana Kanglei Park kanba lop Manipur gi maikidagi su KSO na thangjing singi matangda phongdorakliba wafam asi laibak thibane. KSO na yamna toina leibak charang hananaba mang taknaba yumpham yaudaba amadi laukhatpa yadaba thabak thorom sing pangthoi hairaklibasi kanadano masigi khudam pigadabani haina su phongdorakle. Community Health Center CHC Wangu laifamda Dr. amadi staff sing watpana ana layengbada khudong chadaba sing leiriba asigidamak tha asigi tarik 15 phawbagi manungda Dr. amadi staff sing thabiraktrabadi hospital thingzilagani haina layang sangasi maktada miyamna khongjang sangsinkhre. Hospital asigi akoibagi miyam yauna Hospital Management Committee na sangsinkhiba khongjang asida committee gi lusingba TH Damena phongdorakhibada hokhiba kumja English 2019 da PHC dagi CHC gi thakta matamadugi Health Minister L. Jayanta Kumarna onkhat pirambane. Adubu ngasi phawbada center asigi laifam thokpa Dr. Phawba leitri. Hospital asigi awatpa Dr. Singh CMO yauna Health Director da hairabasu tabitre. Record tadi maming tagi una Dr. leirabasu atopa mafam singda utilization tawkhibana matam kuina dagi miyamna awaba mayok narakli. Maming tagi oina lairiba layang sang asidagi mathau tawdraba staff sing MZL dagi phawba lokthok piro haikhi. Amaromda hospital asiga mayok nana laibi nupi amana phongdokhibada hospital asi 24/7 ni hairabasu emergency da layeng laba lakpa anaba singdadi Dr. Leiramdabadagi layengba phangdana ningba kaina hanakhiba thawong asi yamna nungaite masidagi laibak thiba thokdok thokhibasu yaukre hairakli. Handakta tangkak ani thongna pangthokhiba 12 suba Manipur Legislative Assembly Mikhalda Sekmai Assembly Constituency da BJP gi mirep oina mikhal thengna khibada mai paklakraba matung nauna linkhiba lengakta Social Welfare, Labor Employment and Entrepreneurship amadi Fishery gi Thorom Singh Puba Minister oriba Haikham Dingo Sahini Phumdoi Imphal West gi manung chanalaiba Khurkhul Awang mamang lekai talaiba laikhidraba Haikham Borjau gi machanupani mahak kumja English 2013 da Manipur University gi makhada BA loisinki haibaga loinana mikhal aduda mahakna mirep oinana bagidamak pisinkiba nomination
पेपरगा लोइनबा एफिडेविटसिंगदा महाकी मिंगदा एग्रीकल्चरल लैंड अमता लेते हाइना फोंदोखी। 12 सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलगी मांगोइनना सेकमाई एसीगी रिटर्निंग ऑफिसर द फाइल तौखिबा नॉमिनेशन पेपरगा लोइनबा एफिडेविट ता फोंदोखिबा वारोल सिंगी मतुंग इना हंदकता पांगथोखिबा मिखल अदुगी ममांगदा महाकी मखुत्ता सेल ओइना लुपा लाख अमा 1,405 लैखी। महाकी लोइनबी नांदैबम सीतागी मखुत्तना लुपा लाख अमा 1,405 लैखी। मिनिस्टर हेखाम दिंगोगी ओइना महाकी मथक्ता क्रिमिनल केस अमता पेंडिंगदा लैते हाइरी। हौजिंगना मणिपुर हाइरगसु खंगनरबा स्टेट असिगा सागोनरखिबा येलहौ फुरुपसिंगी मनुंगदा लैमिनरकलिबा चिंगमी अमसुंग तमीसिंगना अदुंगै लाइगा मीगा समनरिङैदगिनी हाइदुना सिजिन्नरकलबा फिमु लानफी हाइरगसु खंगनबा स्टेट असिगी साफी लानफी मुतखिदनबा होटनरिबसिंगी मनुंगदा वांखै योंगलान लैरक्तगी मैस्नाम ललिनीसु अमा ओइरंबता नतना करीगुंबा गवर्नमेंट नत्रगा पुक्चेन चावबसिंगना यामद्रबदा लुपा लाख 2-3 थादबीरबदी चिंगमी तमीगा येलहौमिनरकपा लानफी हेना मरांग कायना पुथोकपा ngambata natana chingmi tamina lumna longnarakliba phi makhal asi chaba amasung lonba tamnanabagi center phawba hangdokpa ngambagi phibam lairi haina phongdorakle state asigi yamna ngalingai matamdagi hauraduna पुवारीगा सागोनरकलिबा साफी लानफीगी मतंगदा हौजिकसु फी मखल असिबु साबा अमसुंग साबा लोइरगा लोनबगी थबकसु तौदुना लाक्लिबा मैस्नाम ललिनी नहाई चिंगमी तमीगी मरकता चिंगमी सिंगिदी मखोइगी लुहोंगबा मतमदा साफी लानफी हारिबा फी मखल असि तंगाई फदना चंगदबा याद्रबा फी मखल अमनि हाइदुना कोइथी थीदुना लुहोंगबदा सिजिनै मतमगी मतुंगिना हौजिकती साफी लानफी हारिबा फी मखल असि मुगा लंगना फावबा सानारकपदगी अमुक हेना सिंगमी सिंग खक्ता नतना अतोपा येलहौ फुरुप सिंगी मियोय सिंगनसु हेना पामनबा हेंगलकले तमी सिंगी ओइबा फी असिगा मरी लेनरकपा वाफमना पुवारीगी अरिबा लाइरिक सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा लोयुम्बा सिंगयन कौबा लाइरिकतसु मयेक सेंगना इदुना थमलंबा थेंगनरे। सही खुदिंगी पांगथोकपगु मालेमगी इमागी नुमित थौरम ngarang tongan tongan ba mafam kyada pangthoknamkhre थौरम असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हैरोक पार्ट 2 चिंगदोंग पोक हाई स्कूल दा निंगोल क्लब हैरोक सिटी क्लब अमसुंग सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी ना पुन्ना सिंधुना फ्री डेंटल कैंप का लोइनना पांगथोकरे निंगोल क्लब हैरोक की सेक्रेटरी जनरल याइफाबी निंगथौजमना फोंदोरखिबदा पांगथोखिबा इंटरनेशनल मदर्स डे की थौरम असिदा सिटी क्लब की प्रेसिडेंट निंगथौजम इबोमचाना थौरम मपु अदुगा आईडीए मणिपुर स्टेट ब्रांच की ममांगी प्रेसिडेंट डॉक्टर टी नबचंद्र सिंह कोलिशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कदागी प्रेसिडेंट हिजम प्रियो कुमार निंगोल क्लब की प्रेसिडेंट सोफिया खुंदोंबमना इकाइखमनबा मिथुंग ओइना सरुक याखी आईडीए मणिपुर स्टेट ब्रांच की प्रेसिडेंट ओइरंबा डॉक्टर टी नबचंद्रना हाई इम्फाल मयोलदगी खरा लापना लैबा अना लायंगी खुदोंचाबा मपुंग फाना फंगबा वाटपा मफम क्यादा सही खुदिंगी अना लायंगी कैंप मखल कया पांगथोक्तुना लाक्लिबनी अदुबु चही अनिरोमदी कोविड-19 पेंडेमिक ना मरम ओइरगा पांगथोकपा ngamkhidre हंदकी ओइना इंटरनेशनल मदर्स डे थौरमगा मरी लेनना
फ्री डेंटल कैम असी पांगथोकपने कैम असिना मियामदा खरदा ओइरबसु कानबा पीबा ngамगनी हाइबगी थाजबा लै हाइखि डेंटल कैम असिदा हाइरोक अमदी थंगनबा टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तोंगान तोंगानबा खुलसिंगदगी लाकपा मियोय पुन्ना 400 रोमना सरुक याबगा लोइनना दरकार ओइबा हिदाक लांगथकसु फंगनखि मपुंग ओइना कैम अदुदा या चेक तौबा तिन चंगबा लायेंगबा या लू नालहनबा या सतबा मदी ओरल कैंसर स्क्रीनिंग न चिंगबगी खुदोंग चाबसु फंगनखि पुन्ना डॉक्टर 35 रोमना सरुक याखि हाइदि हौजी LPG की ममल खंगेन हेंगतकी बसी लाइरबा मियामबु सितबनी हाइना CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल ना फुंगदोखरे टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा बॉर्डर टाउन मोरेदा डेप्यूटी कमिश्नर अमसुंग चीफ एजुकेटिव ऑफिसर ADC चांदेलना थोखिबा गाड़ी पार्किंग अमसुंग फीगी मतंग दंगरांग अपुनबा मिफम अमा मोरे पुलिस IB दा पांगथोक्तुना खनरबा मतुंगदा अनौबा थौरांग अदुदा अयापा पीख्रे हाइदि एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर सुकुमारना कॉन्वेक्नर ओइदुना पांगथोखिबा ट्रांसपोर्ट वेहिकल एसोसिएशन CSO सिंह पुलिस अमसुंग मोरे टाउन कमिटी की कॉन्वेक्नर यावबा मिफम अदुना डेप्यूटी कमिश्नर अमसुंग ADC की CEO ना पार्किंग अरेंजमेंट की मतंग दा थोखिबो ऑर्डर अदु कुपना खनरबा मतुंगदा अयाबा पीखिबने लोइनना पार्किंग फी खुमगतपा अमसुंग अनौबा पार्किंग पीबगी थबक ADC की मेंबर ओइरंबा मोरे टाउन कमिटी की इंचार्ज कॉन्वेक्नर सेसिलिया चिनैभा हौकिपता यंगसिनना बसु सिनख्रे हाइदे थौबाल डिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर हॉकर एसोसिएशन की अनिरक सुबा मपो कुमन थौरम ngarang थौबाल अथोकपम खुनौदा पांगथोखरे कोलिशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कदाना मयाई का बचिंजाक मरु फंगना मुथनबा चंगसिलकपा खोंजंगी मनुंग चना ngarang kada हियांगलम मयाई लेका यूनिट न सिंधुना काक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हियांगलम मयाई लेकाई कैथेल संगदा निशाना खुनाइदा पीबा सैथेंग अमसुंग मसिबु थिंगबदा मियांगी थौदांग हाइबा हिरमदा खन्ना नैनोख्रे हाइदे कदाई की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ना थादोरकपा चेरोलदा ngarang nungthil pangthokhiba khana nainabagi mifam aduda kada kakching district committee ki president sorokhaibam nena kada gi vice president ningthaujam doren amadi mera paibi lusingbi elangbam ongbi somilana punna thauram mapu oiki aduga kada gi secretary general gitchandra mangang na resource person oina saruk yakhi gitchandra mangang na hai miyam puna ngarang pangthokhiba खना नैनबा मिफम असि मपुंग ओइना हौरकलिबा इचाई सुसिंग नहारोल सिंग अमदी युम पुरिबा मियोय क्या मयाई क्या बचिंजा चारक्तनबा मसुंग मयाई क्या बचिंजाक तकी लामना लैननबा होनरकपने मयाई क्या बा मखल क्या गी चिंजाक सिंग थिंगबदा मदी थिंगननबा होनबदा आइगी मिगी हाइबा थमलोइदोबनी जब मानबा मिटेंगदा येंगदबनी अमसुंग मियामना लेपा वारेप अदुदा थबक तौमिनगदबनी मखल क्या की मयाई का बचिंजाक थिंगना बहनबदा एखाई थिंगाइबा कया थोगलकपा याई मदु पुमनमक मायोकनदुना मियामगी खल्लगा पुन्ना थबक तौमिनबगी तंगाई फदबा लै हाइनसु फोंदोखि खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA शेख नुरुल हसन की मखादा पाइखतकदबा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फेज 1 की इंटरव्यू ngarang खेत्रीगांव ओवांग लेकाइदा लेबा प्रिंसटन इंटरनेशनल स्कूल दा पांगथोखरे खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा MLA ओइना कारकपगा कॉन्स्टिट्यूएंसी असि की मियाम दा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की थौरांग असि पाइखतुना मियोय कियादा कानबा पीगनी हाइना वासखिबा दुगी मतुंग इन स्कीम असि पाइखतखिबनी हाइरिबा खेत्रीगांव स्टार्टअप फेज 2022 असि चही असिगी एप्रिल 28 दा प्रिंसटन इंटरनेशनल स्कूल दा पांगथोखि नुमित असिदा थाजिलखिबा फॉर्म सिंग खोमगतलबा तुंगदा ngasi मियोय सिंग अदुगी तौगदोरिबा ललोल इति कया अदुगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उल्हनखि
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ-ꯑꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯌꯥꯁꯤꯔ ꯈꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯣꯝ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 150 ꯐꯣꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 60ꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯀꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ 60 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 30 ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ, ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯐꯣꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 5,00,000 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ MLAꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯐꯣꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯗ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ, ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ, ꯁꯣꯞꯋꯦꯌꯔ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ, ꯕꯦꯛꯇꯔꯤ ꯁꯥꯕ, ꯕꯜꯕ ꯁꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯟ 5 ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯩꯖꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯥꯌꯣꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯌꯣꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 322ꯗꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯂꯥꯌꯣꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯚꯤꯃꯥ ꯁꯔꯃ ꯕꯔꯨꯋꯥ MJFꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯚꯤꯖꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ISBT ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ TG ꯂꯥꯌꯣꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ W ꯒꯣꯄꯤ ꯃꯣꯍꯣꯜ, ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯂꯥꯌꯣꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 322Dꯒꯤ ꯂꯥꯌꯣꯟ PS ꯀꯦꯁꯣꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯂꯥꯌꯣꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯤꯃꯥ ꯁꯔꯃ ꯕꯔꯨꯋꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯐꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯌꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ 3 ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2006ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯥꯝ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯗ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯉꯥꯟ ꯆꯤꯡ ꯏꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟড ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯐꯝꯕꯥꯛꯁꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯐꯝ 2 ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯤ ꯚꯦꯂꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯁꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯛꯈꯪꯆꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟ 5ꯗ ꯑꯉꯥꯟ ꯆꯤꯡ ꯏꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯚꯦꯂꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯖꯔꯕꯁꯨ BJPꯅ ꯑꯗꯔ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ
क्लास OBC कांगलुप्तगी ओइबा कैंडिडेट अमा नत्रगा नुपी कैंडिडेट अमा नॉमिनेट तौरबा याय मसी कुमजा इंग्लिशिंग अनि कुनगमरी द पांगथोकदौरिबा जनरल इलेक्शन दा पार्टी असिना ग्रुप सिंग असिगी सपोर्ट फंगनबगी पांदमदनी हाइरे सुप्रीम कोर्ट की जज सिंग ओइना खल्लाबा गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुधांशु दुलिया अमसुंग गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस जमशेद वी बार्डीवाला निथौकाबा नुमिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमानाना ऑफिस पाइबगी वासक लौरगनी सिटी ऑफ पर्स हाइना खंगनबा हैदराबाद असी मतम पुमनमक्ता मिडल ईस्ट अफ्रीका अमसुंग साउथ एशिया की लेबाक सिंगी पेशेंट सिंगना लायेंग ननबगीदमक ख्वादिगी पामनबा मफम सिंगी मनुंगदा अमा ओइदुना लैरी खुइरांग खुइसाउनरबा लौमी सिंगना निजामाबाद की MP अमसुंग BJP की लुसिंगबा अरविंद धर्मपुरी की रेसिडेंसता यामदबा फौपांबी सिंग पैसिनखिबा मतुंग सयोल कया कानरगा नुमाइजिंग नुमिता याइंगंग पुथोकलिबा लौमी कियाना निजामाबाद की अमूरदा लैबा महाकी रेसिडेंस की ममांगदा मखोइगी पोथोक सिंग पैसिनख्रे हिंदू लाइसिंगी मितम सिंग अमदी हिंदूगा मरी लेनबा पोलम सिंग लोतुना लैरी नत्रगा लैते हाइबसी खंगहननबगीदमक आग्रागी ताजमहल मनुंगदा लैरिबा का कुन हांगदोंगनबा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाना डायरेक्टिव पीननबा हाइजरदुना इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंचता पिटिशन अमा फाइल तौख्रे पाकिस्तान दा पाइखलिबा वाटर सप्लाई अमसुंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन यावबा $1 बिलियन अनिगी ओइगदौबा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC स्कीम 12 की मनुंगदा $1 मिलियन सहूम खरा हेनबगी ओइगदौबा प्रोजेक्ट अहुमदमक मपुंग फाना लोइसिनबा ngamle हाइरे हांगकांग की अनौबा चीफ एजुकेटिव खननबा नोमाइजिंग नुमिता पांगथोकिबा मिखलदा सिटी असिगी हानगी सिक्योरिटी चीफ जॉन लीना माइपाख्रे जापान लेबा असिगी मथौ लेपख्रबा फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट दगे पैसिफिक ओशिनदा रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर रिलीज तौननबा थौरांग तौरिबा सिना समुद्रदा लैरिबा थवाई पानबसिंग खुदोंग थीबा मायोक नहलकपगा लोइनना इसिंगदा हु चेलहलकपा याय हाइना साउथ कोरिया की ग्रीन एक्टिविस्ट अमना फोंदोरकले नॉर्दर्न आयरलैंड की सीट मौबुद्रा लेबा असेंबली मिखलदा आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी सिन फेना माइपाकले हाइना लाउथोख्रे सिनाइदा टेरोरिस्ट सिंगा खुदथोकनबदा यामद्रबदा इजिप्शियन ट्रूप 13 सीख्रे अतै मंगाना सोपन नंगले हाइना आर्मी स्टेटमेंट अमदा फोंदोख्रे टर्कीदा सीरियन रिफ्यूजी सिंगबु मियामना ताथीबा हेंगलकपगा लोइनना लेबा असिना सीरियन रिफ्यूजी मिलियन अमा मयुमदा हलननबा थौरांग तौरी हाइना फोंदोरकले कुमजा इंग 1948 दगी इंग 1995 फावबा चथकिबा ग्रेट वारदा सोवियतना माइ पाखिबगी 73 सुबा कुमोनगा मरी लेनना पांगथोकदौरिबा सही असिगी विक्टोरी डे मिलिटरी परेड की फाइनल रिहर्सल थांज नुमिता रशियाना मॉस्कोदा पांगथोख्रे काबुलना ईरानदगी लोन यादबा मओंगदा गेहू पुथोखी हाइबा तेहरान की क्लेम अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड लाइफ स्टॉकना याखिद्रे सानबगी पाउदा इम्फाल ईस्ट हॉकी यूनिट की लमजिंग मखादा हॉकी यूनियन लाइरियंगबम लेकाइना सिंधुना अहानबा W जोई सिंह मेमोरियल स्टेट लेवल अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स 7-a-side हॉकी टूर्नामेंट ngarang hongdokkibaga loinana nupi masagi hanba match da yumbu team oiriba hockey union na SCYC Senjam Chirangbu Pansil 5-0 da maithiba pikre
Thoksom Bikramjit amadi Khetrimayum Boris anina Sankhiba gol mari ki matengna Manipur hockey na hockey Rajasthan bu laksana tarahumdoi shunoda Gawana yumbu oduna chathariba tarani thoisibo hockey India sub junior men national championship ki ngarang sanakhiba pool D gi match amada laksana maithiba pikhre All Manipur Sepa Takraw Association gi lamjing makhada Social Welfare Club SWC na sinduna hiyang lam makha lekai da leiba club asigi ground da chatharakpa kunga humdoi suba sub junior state level Sepa Takraw championship ngarang loisin khibaga loinana IMSUCA haingangna sub junior nupa masagi aduga IMSUC haingang amadi CRCB Imphalna junior nupa amadi nupigi winner oiba ngamkhre Manipur Cricket Association na sinduna luang pokpa cricket stadium da chathariba taruk suba MNCA W Prahut amadi W Ramananda Elite Tournament ki ngarang sanakiba Group B gi match amada Al Amin Lilongna W YC Thobal Wangkembu wicket tureta maithiba pikhre Thobal district ki manung chanalaiba tentha multiplex ground da chathariba TKWK Trophy football tournament ki ngarang sanakiba Group H ki match amada NFC Nilakuthi amadi yang photography FC all Chekon Pansil ani chanaduna draw chatkre Manipur Amateur Boxing Association na sinduna tarahumdoi suba junior girls amadi kungama pansuba junior boys state 11 boxing championship sahi asigi jun amadagi manga phawba khumalampak boxing arena da pangthoklagani haide Hero Indian Super League amadi Hero I League 2021-2022 da saruk yaruba Moirang dagi haukiba prominent Footballer Singh, Kumam Udanta, Subhas Singham, Diras Moirangthem, Glipson, Kaisam Angelo, Santos Irengbam, Thoiba Moirangthem, Silky Hamam Amadi Bisnupur District, DC Lorembam Bikrambo, Achamba Khudol Piduna, Pukning Thogat Kre Haide. Ngarang sanakiba Indian Premier League 2022 ki match singda Royal Challengers Bangalore na Sunrisers Hyderabad pu run humpugutareta aduga Chennai Super Kings na Delhi Capitals pu run mabudraga mathoida maithiba pikre ngasi numidang pung 8 makhaida Mumbai Indians amadi Kolkata Knight Riders sanagani loisilakpada maroiba paw mohana Minister yai magi election da lupa crore kaya tingki hanglubagi wathok oirakle senja thumja ki maralda chief minister gi mathakta FIR lokhat kadabani haina congress ki makedagi phungdorakle Khuman Palida police na phubada ukil ama sikiba case ki trial sahi kungatare YL chatharabasu prosecution na fail oibadagi chenaba police personnel taruk thadokre Thangjing Singda case ona thamlakpa wafamgi matangda miyamgi mifam pangthoklagani haina CPPKT na phungdorakle Justice Koti Sorbu Guwahati High Court ki acting chief justice oina khankhre Jingmi Tamiga Yelhau Minarakpa Phimu Lanphi hairaga sukhangnaba Saphi Lanphi mutkidanaba kanna hotnari haina Maisnam Lalinina phungdorakle Gari huran ba gengi miyoi ama phare huran kiba gari marisu phagat pangamle Manipurda umang hengal hananaba uchek masing hengal han batai haina environmentalist Dr. K Samungongna phungdorakle Ai bare ko sing manghantana thambana tungi mirol da kana hangani haina MLA K Samna phungdokre Yum dukan mai chak pada yumbu yaungna miyoi ani sokle haide
KSOꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ KKLꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯤꯡꯒꯣꯒꯤꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,39,993 ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫